Pozdrav ljudi, ovo su još mrš. Još jedna epizod Jagarija. Evo, da, imamo neki mod, imamo Jagarija mod create server. GM, Jagarija mod create server, ja možda zombie team. Obožavam zombie team, da sad ti zombie. I'm a zombie, zombie wins. I'm a really dodge. What the dodge. Some zombie. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Stop. Thank you. Stop. What? Boxy. Ne mogu da radim. Ti ćeš biti zombie, vidio sam te. Ti, dođi. Ti si već zombie. Go eat your... Mislim da je to Vuk mene izdavao. To je moj bratanac. Da, mislim da je to bio. Neki lik. Batman, oh, wow, wow. Oh, super mega, izvinite što čutim, dugo nisam snimao. O, ne. Oh, fuck. I am a pro. Energy dodge. Yeah, dude. Elsie got ethos. Body horse.
Beži od mene! Human. Zombi odmah na počet. Još tako se prekinulo snimanje. Fuck. Čekaj. Ok, nije. Mogu još malo da snijam. Nema veze. Evo ga, krenuli smo, nisam zombi, super. Ne. Za malo. Vidio sam zombi, ne. Lik me je promašio. Fuck. No! Smoke. Fuck you, Batman. Fuck's sake. Zašto ne mogu da te pretvorim u zombija? Što ne mogu da inficiram neki ljudi? Zato sam previše mali u nemoj istim. What the fuck? Nemoj istim.
totka. Hyvä sam. Gör dig på dig själv sam. Što ja ne pričam, izvinite. Ajde. Završi se. Free every day. Još jedan. Ajde, njega da pojedemo pa da završimo epizodu. Samo da ga nađemo. Ali dobro nas pojede. Ajde mi da njega identificiramo. Idemo da identificiramo. Oh yeah! 4 pieces. Oh no. Zombie win. Moram još jednu rundu da pogotovo sa spleta. Get over here. 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 Da. Može. To je to za ovo. Ćao.